rishpa katigripanchi shinaka shuk hatun napayguta chaskipaychi mashikuna ari mashi Carmelita shinaka ña rimarishpa katigripanchi muskuy hawa nachu shinaka ari tawka mashikuna ñukanchita rikunajun. Yupaychani mashigukuna rishnami ña kunanga rikurishpapas katipanchi nachu kikinkunawan rimarishpa kunan lunes awaki punllakupika muskiykuna hawa rimashpa katipanchi nachu mashigukuna. Ari shinami kan. Tapuykukuna tiyakpika chaykunatara rimashpa kagrinchi nachu. Ari yalishka punllapi ashtawanri awaki punllapi kilka munajurka kayka imata kapan nishpa tapushpa nachu shinapash pacha ukunamandami mana tukuyllata kutichishpa paktaparkanchi hinaka ña kutichishpa katigripanchi nachu. Kaypipash tapujuparkami imata kan kullkita alpapi ña enterrajushpa nijurkanachu shinakashpaka ña kaypipa riksichigripanchi mashikuna wiñay kawsaykamushamanta hapishpa nachu shinaka uyapankichi mashikuna soñar con dinero no siempre es algo positivo. Ari, cuando este aparece enterrado puede interpretarse como un mal augurio nalipa nachu económico, penurias y desgracias a nivel financiero. Shinakashpaka ña kaykunapa mikan kullkita muskuyka shinallata ña pambashka kullkita muskushkabaka. Ari mashigukuna shinami wakinpika maytapashmi muskunchi nachu. Ari chaypipash kullkitaka imata nijupan billetita o monedas nipanchi. Billete Billete ari anga kullki. Ari mashigukuna ña riksishpaka najurkanchik pambashpa kashpaka pambarishpa shina llakichinata rikuchijun yarinachu kullkikunaka mana hawalla mirarishpa kanata ashtawankarin ña chaypilla kilparishpa shina sakirika joyita muskuchin nachu mashikuna shinallata makipi kuticharijushpa muskushpaka billete nipanchik chayta charijushpa muskushpaka kutikaytaka citación mininga nachu mashigukuna Ari fankakuna ari ña fankakuna minin pi kashpapash imapa kashpapash kayachichishpa chay fankakunata sakik shamunakakpimi usaki rishka nikta uyankapakllapashmi kaytaka muskurin nin nachu shinaka ña ishkayta riksichin pambashkamanta shuktaka makipi charijushkamanta nachu mashikuna. Sumanmi kan chaypipash ashtawankari ña tapushpapash katinajuparka mashikuna ashtawankari ña imata kan kuchilluta muskuy nirka nachu. Ari kaytapash yaypi kana kanchik makipi charijushka rikujushka mushuchukashka rukuchukashka tukuyta rikuna kan shinapash ña general nipanshi nachu generalpi rikushpaka imata kan kuchilluta muskuyka kaypi nipan nachu soñar con un cuchillo es de mal augurio nalipa. Ari, para el que sueña, ya que siempre es negativo, significa conflictos, peleas, odio, temor, separación, pérdidas de dinero, pérdida de negocios, y mapanala na alipaya kan nacho. Kushiyuta muskuika mashikuna general pirikushpaka. Ari mashigukuna chayka imashina nipanchi nacho kunrari kanga nacho. Piwanpish nitapish ninchik hasta chaywan si cuchillo pachami kunrakanchik nin nachu. Rikuyta na rikunaya. Chayka kay cuchillokunaka maymanta ñukanchipa pi mashiwan ali kashka fitirinapi kan nachu fitirina chaypi nanarinapi pacha ñanajushpa ali pacha nanarinata chaykunaka rikuchin nachu mashigukuna chaymanta cuchillokunata muskushpaka yuyaylla kana tukun wakinpika ña maymanpa rigrijushpa imapas chaypika ña piñanajuk rinimi yuyashpaka yuyaypi kana tukun nachu mashikuna rikuyllatapish rikushpa shayajuna tukun waktakupira ama ñapish kay mashita ringapi ay ningapi wakta warkamari yankapa nachu mashikuna chinami kan mashikuna shinapas ña kaypipash tapushkaguta kilka kategripanchi nachu imata kapan katsuta muskuy nirka nachu kaytaka uyashkankichu mashi Carmelita shinaka ña kikin yachakpika kikintapash uyashun ña kuti kaypi kamullatapash kamullapipash rikushun ari mashigukuna ari si katsuta muskuyta ña na kallari tapujunchu nachu shukshunmi tapamushka kan hatsugutami yachana kan mayja hatsugumi kan nachu chay mikuna hatsuta muskushpaka nayapash llakika kan yura hatsuta muskushpakarin ali kan wakinpika kullkikukunata hapinkapak ima ukukunatapish hatunkapak uchalla hatunkapak ima ali hatunkapapish shina kan yura hatsuta muskushpaka kutin ña puka hatsuta ima muskushpaka
ña shinalla kan nachu ashata wakindaka nalipash kayta ushan ashaka alipash kayta ushan yan shinalla yalinkapapish kan mashikuna kuti yana hatsukunata ima muskushpa chayka ña chingapakllata kan mashikuna na alipa chikipa ninchik nachu. Ari, shinami kan mashikuna, shinapas ña kaypi generalpi rikushpapas nachu, soñar con cachos. Los insectos tienen significados diferentes en el mundo onírico, ni nachu. Y si alguno se alimenta de plantas en sueños, se aplica la misma teoría. En el caso de soñar con escarabajos, simboliza que algo puede estar carcomiendo los resultados de tus esfuerzos. Y me gusta rurak pipas, a esta wangari mana pactarin nachu. Esta wangari rurita ya rurani, tutakunani jamkani, sinapas na rikuni, pishiaitara pishiani. Ari kulkipas makimancha chaymandaka chingancha nachu. Sinata menijo mashikuna, esta wangari ña, imapas yanga paimanda mikurijupishnami carcomiendo ni nachu. Sinami kay muskuyka kan mashikuna. Shinami riksishpa katinajupanchi imatapas villachikrijuparkanki. Pipas kilkamujo mashi Carmelita. Tapuita chukilkamun y matapas kilkamun nachu. Rico passion. Con una pregunta. Buenas tardes. ¿Me puede ayudar con una pregunta en qué soñar uvas verdes y uvas negras? Mashigukuna. Ariña kamuyapi chayka miarin nachu rikushpa ñami kutichishpa kana hushun nachu. Ñami rikupashun ari. Ari chaykama maskashpa katinchi nachu ña kamuyapipas rikushpa katinahunchi nachu. Kay lunzata muskuy nihunmi nachu. Ari uvaska lunza kan kichwa shimipi rimashpaka nachu mashigukuna. Waylla lunzata muskushkachi y yana lunzatapish muskushkani nin nachu shinaka ña kaypipas ña riksichishpa katigripanchi. Ari shinami kan mashikuna shinakashpaka ña ashalakuta rikunajuparkanchi nachu. Shinapash kaypika nijupanmi soñar con uvas verdes. Ari chaytapash yaypikanakapanchi nachu. Ari ña kaypitiajupashka cuando se sueña con uvas verdes se puede hablar de encontrar el amor. Ari huyayta taringapa miñakaytaka muskurinin. Ari kilkamushka masika imashachari nachu. Payllacha, sawarishkacha, imasha kancha. Chaytapas rikuna kanchi. Mashigukuna. Shinapas kachun na shuklla sapalla kashpalla na chay huyayka. Chaypasmi ari. Wakinbika imashina nipanchi ñukanchik kawsaypi na yapa aliman kawsanakushka kashpapish kusawan warmiwan kawsanakushka kashpapash imagumandapish wakinbika yuyarishpa aliman tigran nachu. Chaypash kayta ushan mashikuna. Sina alima ashata kajushka kashpaka wakinbika nishpasha nanay hapi mandallapash yuyarishpa ña alitukun. Wakinbika pipash imagutapash shimiguta chayachikllapipash ala shinaka shinamari ninchi nachu mashigukuna. Wañushkapira mari hasta tukuy imapash ali kashkalla yuyaririshpa llakinay shamuna kan. Chayka shulla vida ninchika nachu kawsaykamanja kay kawsaykamanja chay shuk mashigu mari rimajurka nachu kay nagupilla nishpa hasta warmita ninanta makanashpalla charin kashkanin hasta yaku baldikunawan pianka shamushpaka shitanja kashkanin ali sirijupi hachata ima hapishpa ñaku kugrinlla kashkanin wañushka hipaka chishi tutamanda ventanapi sayashpa mamita nishpaka wawashna waylla wakajunnin hasta ninanda arrepentirishpa yari ña illagupika chayka chaypi chaykunata ima rimashpa ushukuna shinata rikushpallapish wakinpika ñakuta hala ñukapash pero imashpata kawsashpa na aliman kawsana kanchik yuyayllapi shamushpa ima wakinpika alitukunapish kan shina kasukuna rikurita ushannikta ñukapish uyashkani mashigukuna kay lunzata muskushpaka nachu. Alipachami kan nachu kaykunataka uyashkanimi hasta wangari ña kawsaypi aliman sakirinkapa huyarishpa hasta wangari nachu. Ari mashigukuna. Shinallata kuti yana lunzatapish nishpa tapujurka chayka yana lunzapika wakinpika kutin shinallata kan kayka color nipanchik tulpu nipanchik chay ashata imapash asha punchalla kanaka aliman kan. Yanaman kanaka nayapa aliman kan. Chaypash kan wakinpika kutin kay lunzakunata hapishpa muskaypash
mishki muru kashkamantaka kumpari tukuypish kayta ushannachu mashigukuna. Ari mishki muru kaymanta shinaka ña convidapanki mashikuna ña rishunllami nachu. Shinami kan mashikuna tawka mashikunami ashtawanri ña killkamushpapash tapunakupan yupay chanchi ñukanchiwa paktalla katinakushkamanta mashi José Leandro ari Leandro nachu yupay chanchi ari alipachayumi uyarijo nishpa riksichipan María Yolanda Males Arias mashipash killkamupan imata nipan mashi Carmelita. Cuando sueña que le están regalando una camisa nueva ninnachu mashigukuna. Ari mushu kamzaguta karahukta muskushpa ninnachu. Hari kamzachakan, warmi kamzachakan. Warmi kamzapi rikushpaka ashtawan bachakay mushu kamzagukunaka wañita uyankapami muskurinnachu mashikuna. Ingajisapa paguta rikushpa kamisapi pero ingajitara yali rikushpaka wawa wañuyta uyankapa kay kakata uyashkani ashtawankarin shinapash yalinnachu mashikuna. Shinallata kaypika charinchi mari shukta tapuytapish nijunnachu imata kapan ninnachu ari kaypika nin cuando está caminando pies descalzo y borracho nin machashka shinaka ari chaytapish ñakamullapi ñami rikushpa riksichishpa katinchi nachu mashigukuna ari kaypika yanaparinchi kamullakupi charishkatapash ari shinallata ñakutin ñukanchik kawsaypi yachashkatapish ñukanchik tayta mamakuna riksichishkatapash ari kaykunata hilapi yanaparishpa riksichishpa katinchi nachu mashigukuna. Charipanchichu chaypi? Ari chaki yuchu nachu chay hawa rikushpa ashtawankarin ña kaypika nipanmi ña chaki yuchuta muskuyka ari alipami kan mana alipanchu kan rikushpa katikripanchi. Este tipo de sueño señala que debemos tener cuidado con la imagen que proyectamos hacia los demás ari o que podríamos ser víctimas de habladurías que pueden afectar a nuestra persona. Wakinbika imatapash hawaya ruranchi ya yanapanchi ya shinapash ña wakinbika na chaywambash paktalla kashpaka ninja nachu payka shinanllami na shinanchu imatapash ninja ñukanchita nachu habladurías ninchi nachu na shinanpita washarrimancha nachu shinaka chaykunamami yaypika nakanchi mashikuna. Kutin borracho ninnachu chaykaña irkiyankapa ari mashigukuna nachu ari shinapash wakinpika ima unkuyllapash hapina ima kahupiman kaykunataka muskunchik ashata ñukanchik kalayashpa kuindakankapapish muskurinllami nachu mashigukuna machashkatapish nachu wakinpika kutin cambiadopish muskurin nishpa ninnachu hari hasta sumakta bailahupika tushuyupika ari chayka ña irkimi ari uykiyajunishpa nachu kutin machashka kakta muskushpapash irkiyankapallata nikta uyashkani mashikuna. Sumakmi kan mashikuna shinami ña kutichishpa wakinkunatapash ña katinajupanchi yupay chapanchi maypi kashpapash killkamupankichi uchalla nachu pachawkunatiyakpika ña kutichishpapash katinajupashun. Ari kaypipash tapujupanmi Santi Lain nachu ari imata nipan. Buenas tardes mashiku, ¿qué significa soñar? Ari soñar que se cae el techo de la casa. Habían agua en el techo y se desmoronó. Ari mutilla kaymanta ña ashtawankarin ña ukumatiari mushka. Kayka imashikan mana alipakan gayanimi. Maymanta mashigukuna kaykunataka yuyaypika chun ashtawankarin riksichinachu wasi urmayka imagu kashpapash ñukanchik kawsaypi nachu ña shuk wasi shina kanchik ayllupi chayka chaymanta imagumantapash imallapish kawpika nayashkapi shuk ayllu urmarina kan o shuk ayllu imashina fakirina kan chaykunata rikuchita ushan mashikuna. Shinaka kamarishpa yaypi kapankichi mashigukuna. Kaypipash tapujupan mashi Carmelita kaytaka kamullapi mana charinichu nachu na tiajushkachu tiyan yarkani K-Boys ninnachu males. ¿Qué significa estar pasando por alambres de púa?
Ari kasha kay Ari nachu. masikuna. Chayka preso hapi tukuy kan nachu masikuna. Ya. Preso hapi tukuy. Paktara. Mayjambas kimilla ayllupi, kumbapi, upikas papas preso hapi tukuyta uyangapa o rikungapa chaykunapami kan nachu. Alambre de púa chayta yalihuspayman muskushpaka masikuna. Sinami kan masikuna tawka masikunami taki ukunatapas mañana hupanachu kay pachapi kaña muskuy hawami riksichishpapas katinahupanchi sinaka ñalla churaspapas katinahupanchu ñukanchipa mashi Wilmer Wahan cuenta oficial kan ganachu paypas kilkamuhupan ali chishi masikuna nik shukta puyta yanapawaychi ñukami mishki chuspikuna ñukapi alaparishka kashkata muskurkani imata kapan nin Yupay chapani nin nachu. Imashikan. Uyashkankichu. Mishki chuspika alikan nachu masikuna. Ari na payka nalikana kanchu nachu. Ari mishki chuspika alikan wakinbika llamkaykukunapi aliman kanga papas kayta ushan nachu masikuna. Chayta minin. Ari. Kamuyapi charinchichu. Ari kamuyapi kaninmi soñar con abejas se relaciona con oportunidades laborales, abundancia y constancia en ese orden. Alipa, tukuy alima richun nachu. Sinaka alipacha kan mashi Wilmer. Ari kulkigrin yarin. Iskaykin sa llamkaykunata ruray kallaripanki mashi. Ari kumbidangi mashi. Ari kaypipas charini shu tapuytapas chayachispa kahun nachu. Uyachipay. A ver, kaypinin soñar, ver de capulín negro, capulín me está amotrando en un balde nin nachu mashigukuna. Ari kaypika kay capulis kunataka imapa Niktaka na yuyarini masigo. Na kamusyapipas charinichu. Nachu tiang masigo. General pimaskay wakembika richaypi tiang kapulikuna. Chay kama shukta rikushpa katinchi kaypi kallesi imanin Mireya. Buenas tardes, Radio Iluman. Saludos desde Tabacundo. Gracias. Por favor, una música. Ya mismo, machigos. Ya, espéranos un ratito. Ya vamos por ahí. Mashi, Kaipika Kutim, buenas noches, Radio Iluman. Saludos desde Alicante, España. Gracias, por favor, una música de Huayta Milla y con video oficial. Ari mashigukun, shagota shuyapach, ñaya kumbas pakatishnacho. Ari, buenas tardes, ¿qué significa soñar? Flores blancos nin nachu mashigukun. Ari, si saguka, wawañuita rikungapakan nachu mashikun. Hasta wambacha kachay. Shinayata Maripanamá, que significa soñar, estando subiendo por una montaña y en eso me encuentro con un señor que conozco y me sigue a matar bajo corriendo. Recalpajushpa muskushkani nin nachushu rixishka mashin katishpa wañuchigrihushkata. Ari mashigukuna kaypika más wakinbika Imaginani panchi ashata yuyaypiman chariringa imatapish manjayta ashaguta. Chayka chay manjayguta charipimi chaykunaka rikurin ashtawan nachu muskuypi kutin yashina rikurin. Chayka mashigullata controlarinakan na manjayta dejanakan. Chay manda chaykunataka ashata rikuchin. Una kashpaka kutin chayrayman kawsangapay mayalishpay makahupi shu ashahichushkalla wasipi makawsagrihupika kuti chay wasipi imagu kashpapas espíritu tian nara kumbatukun nara amigun nara riksin chaymanta chaykunapish yalita ushan mashikuna. Shinami kan ari kamarishpa yaypi kapangichi mashikuna kaypipas ña tariparkani ari generalpi tiajushkanachu shinaka nin Capuliswa muscuy nachu. Kaypika nijupami soñar con la fruta de capulí simboliza que la actual relación no durará mucho tiempo. Ariña na huyay paya kangacho hasta wangariña ayupi llamkaypi ña imagumandapas piñarinalla nachu. Imatapas ña kan kashna rashkangi shinami nishkangi nishpapas ña pliturikuna tiana kan. Shinakashpaka ña kamarishpa kanakanchi yaypi pacha purinakanchi.
Ari mashigukuna wakinpi kanayashkapi imatapish ninchi nachu nishka hipara mancharinchi chaymantaka ña shinapish kachun ña nishka kan y yuyaypi hapin shunkupi hapin imashina ninchi tomó a pecho ninchi nachu yangatallami nishpa ninahurkanchik shinapish hasta pecho hapirka y chaymantami shina yaliwan ninchi rirkayma ninchi nachu mashigukuna chaykukuna shinaka kayta ushan nishpami riksichin chaytaka yuyaylla kana kan nachu mashikuna. Aripita estaban kilka muhupan mashi Carmelita, kilka katipay. A ver, ¿qué penres? Otavalo, buenas tardes, Mashi, que es soñar que mis uñas están podridos y me están saliendo gusanos, Nacho Meshigukun. Are, que con apika, mana, ya, rico y yapita, mana. Mana alikan. Mana alikana, rikurin, Nacho, esta wangarin, que pica. Wakimbika ñukanchik imashina nipanchik makikuna imata rurankapapish llakana usharina kanka. ¿No? Maymantama mutsurin imapakllapish imatapas kankapa tipsinkapak hapishpa imata shinankapak chayka wakinpika imakuta rurakuypipash mana yapa hawalla kajurin shinaka mana ruraypaktachirin mana mirachirin shinapika wakinpika imakupipash Nali yuyayu mashigukuna ninanda shina kachun munashpa kana huykunapipash kaytaka shina usharin chaymantaka imatata rurarinka hasta wangarinpa yapunchima minganatuku Chinamikan aliman katinkapak ari chaypika envidiakunami chayta munaytiakpi kaykunaka shina muskuchin mashikuna. Shinamikan mashikuna shinakashpakari tawka mashikuna takikulta mañashpa katinahupanra aplicación bimi uyahupani ninnachu ñalla churapashun ashalauta shuyapaychi mashikuna José Liquinchano mashi imanalla Ari buenas tardes mashi ¿qué soñar estar viendo que están cortando hojas de maíz secos sarafanga nacho Sarafangata muskuy ari pashanahushkani imashika Ari mashigukuna ari fangakunata muskuytaka uyashkani nacho Sara por ejemplo Sarapi rikushpaka kulki nacho kulki ari kutin fangapi rikushpaka y chay kulkigumi hawalla fangataka nacho wayra shamishpa apancha ari apanchami akapana apancha chayka shina kuinda yangamanda haykam takishpi chishpa chingachinalla karin chaykunapa kulkiwima chingapapish maskuyta usharin nishpa ninkan nachu mashigukuna kutin hatulutalla rikushpa muskushpa hatuluta hasta sumaqlla hatulukunata tandachishpa muskushpaymanga chayka churajunakukunata pipish karanakawpi ninnachu uyashkani mariña kaytaka nara muskushkanichu muskunki muskushpali kayman ari sumakmi kan mashikuna ari Rodrigo Perugachi mashipash ña shuk hatun napayta kachamuhupan alichishi mashikuna hatun napayta chayachipani kay Barcelona hatun mama llaktamanta ninnachu yupay chapanchi mashigo mashi Rodrigo ali alishka kapangi sumaqlla chaypi aylluwan chaypi mashikunawan llamkaykukunapipas sumakashka kachmashi ari shinapacha mashi María ¿qué significa encontrar bastante dinero solo billete en camino rikuy fangakuna nachu ninahurkanchi ari mashigukuna chay fangakukunata tarishpa muskushpakawpika pipash imagupash fangakunatami kayachishpa kachamuykunata chaskichinga nachu mashikuna alipakashpa o mana alipakashpa nachu shu oficio chayamurka shu fanga shu citación chayamurkani chaykunapami muskurinnin shinaka uchayashkaninmi nikta uyankapakllapash muskurinmi mashikuna ari sumakmi kan mashikunapita kilkamuhupan mashi Carmelita rikupay Maru Perugachi kanga, Perugachi Nacho. Ari. Buenas tardes, Mashis, que sería soñar estando en montañas y ver molino muy viejo, Nacho Mashigokona. Ari, molino, imata kanga molino. Kutana Nacho, Kutana antari. Cheka y shinajata urku o sachapi ninja imashina ning montaña pining Nacho. Chingashka shina kuskapi ari mashigukuna ari molino kunata muskuy ka wakinbika ñukanchipa shinallata kawsakuykunapi
ayapa yanapan nachu masigukuna astawanga ashaguta chiquilla kaupimi o chiquilla karingapami chaykunata kamuskurin nispami nin nachu molino kuta huta pacha muskushpa karin chayka wañuykan mashikuna llaki pacha rikukushpalla muskushpaka shinapi chiqui imapish nalipllata yapa na alikan. Ari mashikuna sumanmi kan yupaychanchik quilcamushkamanta mashi tamia fueres pash quilcamujupan. Mashi, ¿qué significa soñar que mi hija está parada dentro de la lavandería que está lleno de agua? Ni nachu yakuka imachakarka achikya mapaya chaypa rikuna kan nachu shinapash general pika nachu yashkan imashi karmelitayman. Ari yakupi ninahurkanchik nachu shuk na purihuk yakuka ñukanchikpa yuyay mana imatapash ña kayta pacha rurasha kaytami munani yuyayka mana tiyan chay ratuku rikukushkatalla shinasha yahuy ashata chingarishka pandarishka kajuypimi kaytaka riksichin nishpa rikuchirka nachu shinallata kutin shukmanta rikushpaka yaku kalpahuk yaku kashpaka ari nachu nirkanchik asha kalpahuk yaku kashpaka chuyalla punchalla yaku kashpaka kutin karumanta shamuymi nishpa ninakurkanchik nachu pipash karumanta shamunkami nishpani kutin mapa yaku kashpaka shinallata ñukanchik imakunatapish chingapa imapish naliman kankapa chiquipami muskunchik nishpa nin nachu mashikuna chaymanta yuyani kay yaku na kalpajuymantaka tal vez chay ashakuta ima kashpish achikyachinami mutzurishpaka hukta rikuchin nachu mashikuna. Ari shinami kan mashikuna. Mashi Giselle Pashquilcamujupan. Mashigush, saludos. ¿Qué significa soñar con bebés? Wawa yuyuwan nin nachu. Wawata muskushpaka ña yachanchi nachu ñukanchita washa rimahupi mana likachishpa rimahupi chayruku shinan kashka kashnami nirka shina purihun riku shina ninahupimi nachu mashikuna. Yaypi kapankichi. Wawatashna riman nin nachu. Imashpanincha wawata kahuyanchik shinapish muskuypi wawata muskuypika washa rimay pacha ninchu mashikuna nanda rimanahupi. Kaypipash mashi Mari nihupanchu. Imata nipan na. Buenas tardes, ¿qué significa soñar que te vas de viaje? Pero en el aeropuerto te roba todo el dinero y tus maletas y que está en un charco de agua sucia y al final solo encuentras la cuarta parte del dinero robado. Mashigukuna nari kaypika imashinanin antawapi kashpapash o antangapi kashpapash rikuykunaka ashata imashinanin kay wakinpika anjunapash o wañuymanta rinapash kaykunata riksichin nachu chaykunapi kullkita shuwan nin nachu chayka de pronto imaginanichu asha irkiyaykuna tiyanatashapish rikuchinka nachu mashigukuna shinapash mana wañuymanka mana chayanata yuyachin nachu ari pero irkiyankapayman kaykunataka muskuyta usharin nachu mashikuna. Sumanmi kan mashikuna mashi Ivette Rodríguez Pashquilcamujupan. Ailichishi Radio Lumán. ¿Qué significa soñar que nos estamos alejando de mi pareja ya varias veces, Ninachu? Soñé alejándonos. ¿Qué significado tiene? Disculpe, gracias, niño. Paichani nijupan Nachu. Kaitaka imashata rikunakapanchi. Ari mashigukuna wakinpika shinata ima muskushpa kashpaka richarishpana nali yuyarin nachu shinapash kachun kay shikan yarihuy shinapi rikushpaka na shikan yankapaka kanchu kayka nachu mashigukuna ari ashtawangarin imapashmi shu rurahuyta charishpa chaypi pacha aycha yarishka kuinda chayta pacha ña rurashpa kawsaq chayta ashata sakina rikurina kagpi chayka kan nachu mashigukuna kayta ushan negocio pash shu llamkaykukunapash o nishpalla shu mashikunawan imakukunatapash pakta rurashpa nachu imata ninakushash hasta paywan si pakta yachanchik paywan yanaparinchik payman villanchik chaykukuna fitirita ushanman mashigukuna.
Sumaqmi kan mashikuna yaypi kanakapanchik nachu kay uykunata ima muskushka kaspaka ña kamarishpa yaypi kapankichik nishpami convidapanchik mashikuna. Ari imata nihupan kaypipas ña killka muhupan ari RL. Ari chaytalla killka kayta. Pero gachi kanga nachu. Buenas tardes, ¿qué significa soñar cogiendo cachos rojos en el cuarto? Ari kay muskuika shu kan nachu. Wasi ukupi hatsuta pallahuy. Hatsuta wasi ukupi pallahuy. Imaginani parkanchi hatsuka shuk tulpu nay yura kashpa shuk tulpu kashpaka imaguta kashpapas nachu ashago pishi yachihun shina kuinda kashpakapi man muskuchinga mashigukuna chay tiagpi wasi ukupi chay tiagpi anchuchinata mutzurikta rikun nachu ari kaypika anchuchingapa munashpaka mas que ma ukuta asyalewanllapish ninanda asyalashpa fichana nin nachu mashigukuna ari chayka ashaguta imagupish chikiwu wasi ukupi katijushpakapish chaytaka mosquita usharin mashikuna. Ari puchukay tapuygota ña hasta ungari killka katishpapash katigripanchik kaypipas shuk pacha muskuytami tapujo nachu mashi Jessica imanta nipan. Buenas tardes, disculpe, ¿qué significa soñar que he estado embarazada nin y mi piel ha sido transparente? Que he visto al bebé y estaba en mi estómago nin. Imashikan kayka ya pata teleta rico imandapas mi muskurincha wakinbika shukta nachu. Ahí ña shinakashpaka yaypi kanakapanchik. Ashaguta pishillata rikuna teleta nachu mashigukuna. Chaykari imasha mishu simipika ciencia ficción ninchi nachu yapata rikushpapash ña ñukanchik umapika tiarita ushanmi. Ari mashigukuna shinami nachu kaypika kay mashinashi karka nachu rikushpa viksa ukupi wawa tiahuta rikushpa nachu mashikuna chayka wakinpika ninchi pipash yapata rimashpa kawsaypipash ña shayjuytapacha shayjuni nishpa nijurin chaykunapish tiyayta ushan mashigukuna wakinpika chashnakunata muskuypipish chashnaka shina rimajuykuna narrikunayachikpi kajuykuna tiagpi chaytapish muskuyta usharinka na teleta rikushpaka mashigukuna. Ari mashi Esteban Burga Aguilarpas ña kutichijupan nachu hasta wangari. El significado del capulí es llegar a presenciar algún peligro hasta incluso la muerte ni nachu. Aquí mashikuna piñachashpaka kilka mujupanmi yupay chapanchi nachu yupay chapanchi. Ña shinaka ña hasta wangari kaypipash shuguta kilka katishuncha. Mashi Carmelita. Ya, Katipay. Pan, imagina, señorita Pinzan, Ninacho. Ariola, buenas tardes, Mashis. ¿Qué será soñar que estaba subiendo por una calle sin nombre? Con mi mamá, Kang. Con mi mamá. Y luego llegamos a un terreno. Había estado mis primas, Ninacho. Ari. Kallaripi hawaman rijushka kashpaka sumarka mashigukuna ari imaguta rurangapa kashpapish tal vez mamitawa imatapish ruray kallarihi chayka aliman rina kawpi kaytaka muskuchinnachu mashigukuna hawaman rijushpa ña kutin mayjampish mashigukunawan tuparishpa kajushpaka ruraykunapi mashina hipaman waykarinapash ukimichinapash rikuringa chaykunata muskuchinnachu mashigukuna. Sumak pachamikan mashikuna tauka mashikuna kilka mushkamanda yupay chapanchi kay pachakunakaman waki muskuykunawanpas yanapashpa katinajupashkanchi shinaka ñakutin kaya punchapash unancha yachaykunawan ñakuti kimirimunajupashun mashikuna. Ari mashigukuna yupaychanchi shinapakta kumbashpa katishpa kanajupi shinallata yupaychani mashigu yanapashkamandapish shuk mashiguka nachu imata kayka muskuykan nishpapash yanapan shinaka kumbidanchi yanapashpapash katichunachu kay uyarikunapi yupaychanchi mashikuna.